narakubumbira munda kwa mama wawe, kabla sijakumba katika tumbo narinda kuza. nilikujua. Bisikira ngo kuza kwawe kwisi, Manake kuja kwako duniani c'est pas le fruit du hasard. ntabwo ari gihamana. Imana yarizi kuzovukira mu Burundi. Mungu yeko anajua kwamba utazalikiwa. Ndiko ndatahurika. Niko naeleweka? Reka ndababwira icyo nagomba mvuga. Acha nionyeshe cyo nataka niseme. Iyo revelation iri hasi, Yule revelation iko chini. umwana wese yoivuga. Mtoto wote anaweza kaisema. Reka tuvuge revelation kuze. Acha tuseme sasa revelation iko chini. Bisigura ngo Maana yake nimba yaranzi mwijuru, kama alikuwa ananijua mbinguni, yarazi na Colombe, alikuwa namjua na Colombe, yarazi na Ivete, alikuwa namjua na Ivete, yarazi na Manase, alikuwa namjua na Manase. nimba yaranzi hari, Kama alikuwa ananijua kule, birashoboka inawezekana yuko hari ya mwijuru, ya kwamba kule mbinguni jewe na Manase, mimi na Manase, jewe na Colombe, mimi na je Colombe, na Ivete, mimi na Ivete, twaba mu quartier imwe. tulikuwa tunaishi mkartie moja. Nicho kituma Ndio maana ubaye pastere haja, ukiwa mchungaji hari pale, umuntu yinjira nga kuna mtu anaingia hapa atazopfa jiwanyu, hata kufa na kuja kuko kwenu. mwijuru nimwigeze mubana. Maana mbinguni hamjawahi kuishi pamoja. Come on. Now Ubu bamwe muri mwebwe wamoja ndani yenu mwarazungurutse mulizunguka kugeza uyu munsi, mpaka leo mushitse ahantu munafika mahali nabonye ko mutari ko Come murataha, on. muhuye n'uwo mwabanye mwijuru. Unakutana na mwenye mlikuwa mnaishi pamoja. Gomba ndagusubize mu rutonde rw'ibintu wari ufise there before you come in. Nataka nikurudisha katika orodha ya vitu vyenye ulikuwa navyo mbinguni kabla ya kuja duniani. Narababwiye kuwa Mungu. Niliwaambia siku ya Inga. Pastor Patrick, amashimwe kwa Pastor. Pastor Patrick, makofi mengi kwake. Muramuzi Pastor Patrick? Unamjua nyote? Hallelujah. Hallelujah. Demozima. Oh, now listen this. Pastor Patrick, Pastor Patrick, Imana yamuhaye abantu kana. Mungu amempatia watu fulani. Abo bantu Hao watu babaye iwe waliishi kwake, ariko lakini nimba twarabanye mwijuru, kama tuliishi pamoja mbinguni, bazosohoka bazina. watatoka waje huko. Na jewe prophet, Na mimi nabii, Imana yamuhaye abantu Mungu banyumviriza. amenipatia watu walizima. Nimba barabanye nawe hari, Kama waliishi naye mbinguni, bazokwikangura bashitseyo. watajishtua wameshafika kwake. Because si bintu twipangira. Kwa sababu sio vitu tunajipangia. Iyi Imana iguhamagaye, Wakati Mungu anakuita, irashiraho n'abazotahura message yawe. anaweka na wenye wataelewa message zako. Can I show you something? Ndabere kiki. Nimurabona abantu Hamjaonaga watu barazungurutse wamezungukaga Tanzania masanja agenda Uganda. You see what I'm showing you? Murabona ivyo ndiko ndabereka? Kenya agwaye anaumwa, ashitse kwa prophet of Jesus, anafika kwa prophet of Jesus, kagiragisa kuki amejifanyia tu hivi, agacakira. anafika na Imana ibiri kwiravuga, Mungu anakuwa warazungurukiye hatariho, anazungukia pasipo. narateguye gukira kwawe muri Sabato Church. Niliandaliaga kupona kwako ndani